Dobrodošli u novi video. U ovom videu ću vam pokazati alternativni lub koji možete koristiti za svoje Rubikove kocke. Pošto kod nas na Balkanu nemamo nigdje da kupimo lub za naše Rubikove kocke, morali smo da nađemo neko alternativno rješenje. Već postoje neki videi na YouTube koji koriste drugi proizvod. Ja sam pronašao novi proizvod koji je možda čak i jeftiniji od onog što su ostali youtuberi već pokazali, tako da ostanite u videu i pogledajte, sigurno će vam ovo pomoći. Znači, proizvod, odnosno lub koji ćemo koristiti naziva se Marion 7FX Hair Treatment with Argan Oil. To je znači taj proizvod, odnosno lub koji ja stavljam u svoje kocke. Već sam napomenuo, neki youtuberi su već pokazali neke druge proizvode, ali evo ja sam pronašao novi proizvod koji je sličan onima što su oni već pokazali, ali je ipak drugačiji, možda je čak i jeftiniji od onih što su oni već pokazali. Kocka na kojoj ću vam pokazati kako se stavlja lub je kineska i vidjet ćete drastičnu razliku, odnosno vidjet ćete koliko kineska kocka može postati brza ako joj vi popustite malo ove njene ovdje šarafe i ako dodate nekog, da kažemo, alternativnog luba, vidjet ćete koliko dobre mogu postati ove kineske kocke za koje mislimo da su loše, ali kada malo se potrudimo oko njih postaju jako dobre. Sada ću vam pokazati kako se stavlja lub na kocku. Znači, uzet ćemo ovaj dio između kornera i edge-a i tu stavimo, znači, jedna kap ovog proizvoda je dovoljna. Znači, stavili smo jednu kap. Tako, znači, ako smo postavili ovdje, drugu ćemo staviti skroz ovdje između ovog kornera i edge-a. Mislim, ne morate vi to uraditi, ali nekako je najbolje, jer da bi lub podjednako došao do svih dijelova na kocki. I sada ćemo malo kocku da okrenemo par puta. Pošto je ovo kineska kocka, ne smijem nešto brzo da je okrećem da ne bi počeli da izlaze dijelovi. I sada kada ovo radite, sigurno će vam lub izaći izvan ovih dijelova i bit će ga svugdje po kocki. Zbog toga morate uzeti malo papira i obrisati kocku. Znači, morate dobro obrisati. Vidite, ovdje mi je se ovaj korner okrenuo, ali nema veze. I tako par puta dok ne izađe taj višak luba i dok ne ostane samo ono što nama treba. I otprilike to je to što sam vam želio pokazati u ovom videu. Nadam se da sam vam pomogao s ovim videom. Ako jesam, ostavite like, subscribeujte se na kanal za mnogo zanimljivih videa koje ćemo postaviti u narednom periodu. Do sljedećeg puta, čao!